The informations that media pass, it's not the real information. I try to be the best all the time. Sometimes it's not possible because, you know, we are human beings and we are not machines. Seguramente estaremos mejor en el primer partido de liga. No, a James y Cristiano les veo que... Está Cristiano en el autobús, le van a hacer una foto y dice no. Que no quiero foto. Está vacilando, ¿no? Hombre, claro. Sí, ahí que no. Simpático. Muy bien. ¿Qué te pareció Concentrado? Concentrão, ¿qué es ese jugador? Jugador, sí. Concentrão. Coentrão. Coentrao, ahí está. En portugués. Coentrao. Muy bien. Coentrão es un jugador muy bueno. Tiene demostrado en los últimos años en el Benfica que era un gran jugador y estamos contentos con ello aquí. Pasamos a turno de preguntas para Luka Modric. ¿Preguntas para Luka Modric? Preparados para este jogo hoje? A ver una cosa, espera, estamos aquí hablando de un lanzamiento de la línea de speakers. Speak about FIFA, I don't care about FIFA. Está hablando sobre eso. The Qatar, don't give a what you want me to speak about product, speak about FIFA. Come on. Thank you. Thank you very much. Vocês é que têm que fazer essa parte, pá, acaba. Não sou então eu a ser estúpido para as pessoas, digo. Cristiano for Sky Sports, please, quick one. Cristiano, one quick one for Sky Sports in England, please. Come on, man. Chris, I'm not giving up. Still here. Still here. Man. Come on, man. One quick. Tienes. Sì, dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre segnato. Congratulations.